Sky TV irakari abantu. Waraje kuturekura. Sky TV irakari abantu twakutangira program yitwishengero mukasheshekera izuba Sky TV. Atuba kufatana mu cyayi. Irajigani kubireza ramushaha ina zakasheshe kandi program yitweji nebo horwa mukaga. Mutibekanisa ndibowaz tumwesije. Elizoba saganira aha kiteso ekitugirireho parliament kwenda kugiha Kampala kugitwara kugerega n'ibindi hariho itekateka eziturireho ezi tutakatungire buhame mu parliament nenda kubanza kushitama mu ruguru rwaregeyo ije mu Eastern Uganda muri Mbare aba Uganda bono baza kugirebera Masaka kandi toba Western Uganda iza kuba muri Mbare andi turireho mu kushitama parliament neza nemaraho miliyoni 15 zo billion 5 aha logistics is involved konka leader of opposition in parliament honorable Joel Senyoni arijagera ngo sejeje nyingi so bonka shadow cabinet tabakwe za kweta bo mu ntese mu kushitama uko ngabo kuba significant retire cyawe cyukwinduraho ngabo kuba no parliament yakuzago nari mbaga agenda n'itari regional kujya mu mbagani yashongeze regional ya parliament yashitamo so bagera mu parliament nyagaza ku Kampala ekweme yayo as it should be. So elizo abantu wenda twebuze parliament igikwiya kubaho ekwije hina abantu ni kibanji manyisaki mu studios nyine Moses Nwagaba na lawyer Ntwega Kashari nyine MP w'abantu ba Kashari North kandi w'iki ya person wa MPs bitubona abakorwa muri yakore ona Basil Bataringaya omoyo gwa Kashari. People fondly call him that. Nyine omukuru Jonathan Mugizi coordinator wano korwa muri kazo kandi turi nawe John niwe wayina ari mukuru ga Busonga konka takanarikire katore akatwaka. Sky TV irakari abantu. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenje rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kachemuno. Sky TV irakari abantu. Nga amazina no kunda Sadia Sarongo chairman bodaboda habwambara city kandi sima uno kubanza no kusima abantu bitu abamahura bo mu town yambarara nyowe shonga yo kugira ngo parliament gende nezo mbicwekane cika ko kwegura futandikira guru na hand hona nyoni nyangu no kwitembiha zo muhiwo mushoro suppose wakwata 5 billion ezindi kumanyeza umuntu ushobora bumwanya izuza kushitama nesende ninza kubenzemera for example tuine mbarara tuine Rwamba tuine zisindiro tuine za Kahi wayemera district kachihereza 1 billion tekubura kintu kiyaje yamba ahumenya Uganda ninga hamarwaro gitu agagu kushangaria ugatine mbabazi so nyonka chairman bodaboda habwambarara ni insima ahabwa abantu kuhindura hamwe konka ncibanje muhindura hamwanya mu gukora salaries zanyu star center zo mu mushoro ahabwe nshonga yo kugira ngo ihanga tuine binje bitorkwetaga abanya Uganda tuine binje bitorkwetaga washangwe jesha na kasenta kari account for example tuino rugudo rwitu rwakateto rutindo no rembera yuru atezo 5 billion ziziba kwemba jangu zikanzu korortindo kurangurwazita aharivonunje zikabe nzemera zikorortindo uwakatete jesha ine yeba wakateta ine yedu wakateta ine y'uburucumo jesha imotoka te kubasa kuraba ne motoka zenyene za URA ezikwemera zikaza kushoroza bude yabwesene zine hokora kandi ushoroze sente mbantu aba business so tujangu ezo 5 billion za kubenzemera zikiza Kambarara ukashangaziza nka triangle ninga zaza omwanya ugundi katujenka Vegas zikayemereza ukwatwa korortino rwitu rwakatete uri kubasa kuyamba umunya Uganda umushonga ni team leader wa destination Ankole
destination nankore n'ekitongore kikupromotinga ebyoburambuzi omurumbara nankore yitu so nyowe entekereza yanje okutwara parliament omubitundu bitari rumwe na bimwe mwihanga nyowe ningira ngo n'ekintu ky'amaani munonga because noreba nico kurebera abantu binjire barugana bakaza Kampala konka baruga hano urukiko rukija rugashitama Kampala kanje maisa Kampala nkasite ntuza gukora sente nyingi munonga nyewe kintu nincagera ngo munyambara nincagera cyeyongere n'amatawo nagandi abo kwa batambara bakaruga Kampala parliament ya Kampala ihanga bakija mbara janje maisa za rogi zitu nuzakora za hoteli zitu nuzakora saruni zitu nuzakora wa boda no ukora wa special hire because abantu batambara n'abantu binji kandi sitakashitini sango ngo taxpayers money za siskara saturation negerashi yesente neyongera so nyoni njango n'ekintu cy'urungi ntiza kuyamba amatawo nagandi kurakorana esente ziba spent in Kampala na no matawo nagandi nza kuhikayo ini ntekereza no maburi kintu cyaciye n'abantu bashengana bacishitamamu ati korero parliament ya gachumaisa ngo yayija kunuya ngoze muni woshitame bonkani impamya nabaza kuteka space no mari bakwetagara ro parliament yihangere Kampala hariyo garari noza yorebe bakutense okay bonkani njara ngo abantu icyo sitakasteganisa munonga ngidwe ng'abantu bambara okay niba kwija umwazi no ganira nabo no bagambira ibizu byanyu kikwetagisa ngozo mu parliament umunda Okay, gona maraka abantu babutosha sauti za wananchi anashongenchi mwese no gaba abantu bahenda msi abatangira tubatangira program egi nyamurungi ishengero yitu ya Sky TV ntubakunda tubatenseza não está com chafura com quanto vai pensar. Olha não rosa. Vem impos. Vou rosa sim. Impos assim. Mshango wa gureta, hari umshango gutaka singwa. Ko umshango twata gusinga no ronda rights z'umuntu. Osheruga bw'umuntu ugera iwabusya. Ari gutaka singa. Ogukoro ya murungi to gusinga abo bano usinga umushango gwine facts zikusinga it is not the eloquence of a lawyer that wins cases narukumanye beragira bingi ngo kusinga umushango facts is kubazero wachetegeza abantu babarinka babiruweza omunju bagashanga umwafuire no kireba atemera maraka kandi afuire wachetegereza kandi oreyiremo utaka kuzere report wachetegereza nubwo gura roya murungi ubwo gwa mada tuza gusinga wachega bwo ni urumu kandi icyo kibiro biro no kimanya ukatwatera na report kucekibire wera accident agwencho utarapoti ati kabantu bakazo kumuntu yafa bamsitura bamunaga kilomiti mitazi 200 kurgomu compound hati kibuzga njya kumwe mutaramwisere kandi okumunaga kakuriyo kwenje so facts singe mshango urigera facts zeki zigera tukusinga abo gambo rujo. Thank you. Join me abandi bahenda we bari muno bowazi kandi nisaba wira bwanyu wa Sky kumpaho dakika ibi ngeda nyingi nzakwema mwapemo nimpega abantu imwena abale Kampala Bunyoro Nkole neimwe bintu wakasese kana bakujja kubanyine cyakaruna cyakasatu kwija umukoro gwitu gukurundanira abana bito gukora kurungi kinya mukaga konka batakwisobora aha kujya university kandi abana abo tujya munangwa bari kujya kupanga konka at least baje kupanga bamazire musumo yabo rora makati gatungana na wecho abasongora bona abari customer especially abakora bagera mu tuteo mukoro guno batawona cha person witu kandi ogu ni lordship Dorin Kabatesi Katemba chief magistrate wa Tororo wataka chika ko director wa intelligence of Air Force Kanodan Kazim twataho Dorin Kabatesi wondo konka kandi ogu atali
just chief magistrate twataho nyowe Karimu Kagamba twataho Munyamahure Patrick Kamara Mutoro kungana Shero witu Professor Wamahe Job Kahigwa director wa Rohi n'abandi umurumo wo kundana sente tujya kuba turi 4 points by Sheraton ibiri kumuna mukago muri Kampala next Friday kandi tables habe ya miliyoni 1 ya miliyoni 2 miliyoni 3 na miliyoni 5 umuntu umwe betwari 15 ostama unywa oliya 3 kosimi kandi basaswiraho ntubashima nanga na batakujya kubiza konka batutwirire ngahora rero frank tumwe baze tuguzireho table platinum table miliyoni 5 John Hender na abandi mwe bari mu nani nsaba ngo aba kwenda kumanya kwicara baso kutera sumi yanjye tingimo bundani kizugo kugigamba gigamba kinese musanzu 2 0 0 musanzu 2 0 musanzu 2 0 ina 5 0 musanzu 2 no sokuntera nkakumanyisha kucharaho ko ngatuka kwa tulo Kampala kilo cha 5 16 mwe bari mu nyo baskai ona rero bazira uka businessman yagera mu kwiyo sente zakarango nauni mu ndakutebo yabare tekanisa program nakuramutse niyo natandukana niwe na bagenzi banje banataya nabo nabari kutureba mwene banyata mu Jonani irakarya banyigirwe kandi ni ndagakazo ni coordinator wa national unity platform wa district ejo unchirize nsime honorable twashitamana wa umukorembi ya government abebembezi tubacenda kuzamisho gabantu hatu wareba umwembezi wamweta kija niwo kumanye mukora bamwana mweta bebembezi nata hachara hange ho rufaje ati ndiyo mu rufurutaro orene bahoze bitaru so kukureba watunga member wa parliament umusho bizabe zibekorire ukare yija yashitamaho misho gabantu ubwo nabaryo muhumuriza kandi nabaryo mwebembezi inborn mwe nakushemerwa honorable tena kushemerwa ngo mukora ni msima konka iwe ko kwija ojo ryo muhumuriza yo kwara abantu bakasharo mbiri ukija bakakureba counseling no mu mateka no muri ngo gwacishaho tino muntu twande bigambe bitumugamba twantu muhaya yaravize so ati ni uko kwija kakayira vi wakatwehera tura twashemerwa mbona uko muri ngo gumutano na musima na nabari kutureba muturebe twombekiya ashwa kubataze leta yaravize kwa kubataze leta wa musima kare wa musima nje twakoresha be first time program yitu mukashishoma kankusime wewe bari munonga sime Sky TV n'aba directors bayobona abatekatekire futekaho TV Edge abo kuba mwine TV emwe ningi ibiri abamwe betwara nkenume yacaro nkabatakugambwaho konkamwe nuko kuza radio za kanyira abantu bakuza radio bakagamba amaraka gabo gakahurwa TV ze nazo zakanye zine kandi ekize kutuyambaho umukusya obuhereza umubantu mwene kansime ba directors abakozere Sky TV kandi bashabire bongere no kutunga sente zo kongera mu studios zikaba state of the art kaha mahiturukuza yesu kwirukana kurwa mu kuceceba icya kabiri nasima abagenzi banje abo nashanga mu studio yaha uriya we bari kumuhereza karango kabusha nakamushabara tabuza kushashura ubwo ari kucikirira abanyigirwe konka ari kushangata nyigirwe we yes kandi na nempiga yanje yakashari ubwo n'umutezi wanje wa Karuru nangwa tukaza hamwe n'umbururu akanyango kasingaje twirukanga hamwe kandi kuyasinge namukebera akanyango kasingaje konka atachikwata simu kandi mbwene ico n'uwo kutera kashara hati nabanjurura atkwata simu aherera kwata simu yasinga naninja no kutanga konka nandya masaka namwe nyoka murugaho ngaho ikisanya kaheza iga kafutera simu yawe ndiyo ninda ni shabe mpiga egumenende mpiri wanyo byo mutezi wa Karuru na hata yari mutezi wa Karuru entitini mutezi wa Karuru shindiki wenu imejeta chi
ati ni mu mutaka bihindura nk'ibyo wita sometimes I twenda futere chikonda frowa hati abanyakashari nangwa abantu ba Western region mwe n'abari kutureba abo kuba MP wihanga ryona none nincikira bakashari konka inshonge zituri kugamba he mirunde mingi nizikwata hihanga ryona noja kureba inshonge ejo naza kugigamba ho muramuguturuho aher kwizira so mbwe nabakira abanyakashari abanyambarara na muno city yitweji nabo nabariyo no baturebesha heje na nimo bakutuririza bo kubahara habatine misho konka bariyo no bahuririza TV n'amatugabo nimo twabakira ntushabe mu tugero bwo miseraza na no kutega jo kutu ukekenenye cyo muntu yagamba utakagira tentu igo uyashitama ebyaye biye kuza kugamba nyowe bya ntwiga tinko byikiriza ebyaye MP byakuza kugamba tinko byikiriza so we bari munongo wansima nyowe tinduruga mu bantu abantu nubo bantu nyorehizo mu parliament kandi nubo bari mu parliament so ibimfutensa ni imbutensa bw'abantu obwire bwanje nashanga ngo utinki basa kuzo bantu ni ndinayo nchwanche mayisa ngo obwire bwanje ngo kurwo mu parliament buzire bute bushikiri nabwo narwo mu parliament ni jagaraka kuturo mu bantu nubo mwe nabwo iki ni mbahunga orisha person wa kore parliamentary caucus yes umurimo gukoze uta ibihugu bitebe na nyisima abantu bangi ayamwe ni charge uzo no yembera group y'abagiga y'abashuru nico nabaniza kutandikira ico kubanza cyabyona kuya hariho group caucus egumiriye bembera umukokasi zona ni caucus yankuri aho kuba buri yomwe naye matara namanyati ninyendo so noyeta abantu banga kwije konka bahabo mwenka cyo kureberaho butwabentu signinga nanka petition eje yasechku abantu kuna signingere nabeta TV ntumije ni mu signing abantu bantera amasumba yenda no kunyamba ubwesije ngo awencho tabanzo keta ko kasi meeting tukakitesa nababuza katwabantu tukora budget nkabeta ngo tutense aha majani because the other area of Western Bushenye area na Rwampara area bakahinga majani and majani is a threatened crop now abo kushanga ngo ahera mahanga gande negateka mu subsidy za fertilizer nasi hatito noga majani direct ko kugari tugateka mu birungo so it is a threatened crop urutindo rwa Katete that time twatwine na FMD nanka ejo ndwara yejo ndikwenda ngo tubigambeho tutakagire mu budget then na nengu tuzitu eziturana ziragana sabwe uruguto rwo kurugaba harwo rukaraba bwizubwera rukaza sika rukaza urubirizi na norundo rukakwata kabwohe rukagenda mutara mpaka Metoma ruturana ruragana sabwe na norwo kurugakazo no na yes kazo kuzacyegegwa nana urwo ku zisingiro mbwene ezikurabaho rukazara kayi mpaka nanka arubuto rukuruga mutukura kuzamasaga so nane ngute zindi kugira ngo tushemeye kuzitensaho tukareba ngo zazo abantu tubije ko abese babura so hati baza kutongana ngo abwenche na beta kwija kusigning so nabwecu ko kasiyo egomere konka ko nyine y'ibikoze abo kuba just last week or wakana tukagira caucus nitwashitamira na deputy speaker witu tukagira ibyo mahame ebitwaganira kandi tukikirizana ngo hati it is going to be periodic nyambo next periodic as in monthly quarterly next ntuza our honorable Majezi is the one who promised to host us hati tukaba turi mu Sheraton now konka when I discussed with honorable Majezi twikirizana ndi usual senior
umba MPs bitu So, magezi- o turakoze se kuba no magezi to kan manka ex official still Yes. na member wa caucus. yes, when you become a minister you become a member of parliament. Okay. When you become when you are appointed as a minister, immediately you are sworn as a member of parliament. Okay. So he is an MP. He represents this region. No, we are ex officio, and he serves the country. So katugara kanshonga yini nkuru. So ikitukura parliament ikitwaro mbechwe kabihange bitakushara. Namazimani mwenda kuchikora. Yes, hati ihangere nirkorwa amahigasha tu agakora itegeka ryo kubanza ni executive ningashi irkwebemberwa his excellence president. Namwe abakozi bingi ba government bari abakutunga imishahara ya government. Ihege rya kabiri hateriyo n'umwami entwiga yabarumu ubu yabara RDC. Ihege rya kabiri ni irya parliament Ahori. iri kutegekwa speaker w'ishengero ry'ihangeri umuntu mwenda kugwa nyoka member wa parliament. Imirimo yago yihegeryo eruho. Ihege rya kashatu niri irya judiciary iryo kuteka amateka umunkora kuyamba abantu kutunga uburinganiza bakorabera mu mateka gakozwe parliament kandi agafite uwo munkora executive. Hati ntwiga ko yaragera mu executive yaza okwe ahari kuza kuzisiza abantu kurango batunga uburinganiza. Okay, so mbwenu parliament okwija ombyanga omuntu ari kucommunicating ne principle no speaker witu wishengero konkani ahabwanje ataka communicating twine yitweta parliamentary commission iyi mfuteka teka ngo bashimiye kubanza bakitesaho abo kuba yachi communicatinga wenka suppose parliamentary commission is responsible for budgeting yagira ko yachakanisa kandi yakigambira floor ya parliament kibaso ni intekateka ngo bakacikiriza abo kuba parliamentary commission hariho na members of the executive nka prime minister, government chief whip, minister wa finance baruwa parliamentary commission. So ni nyesigangu ataka communicate ngira floor ya parliamentary commission ni nyesiga irikora budget irakiteko munkora ikabanza yakiganiraho yabe tare kikuziri naba yakozere ki inshobi. So hati okwija kwa parliament ombyanga ikibuzo cyawe nikigira ngo nkimanyisa ki hati nyowe eje ibintu kugamba no opinion yanje to opinion ya parliament. Okay. No opinion ya Basil Bataringa ya MP Kasharunos kandi ti opinion ya chairperson ankore parliamentary group. No opinion ya MP owaka Sharunos nyanda nteke iba kweta disclaimer atakagira ngo chairman kwabe nagamba ya tujwansi. Now hati twaba turukampara tutenso mu parliament buryo omwe no yomusyo mukono okwaterisho rya speaker otensa umbyoro kutensa ordon bane bukwatashwe kacawe ne bagine bishemeye kwa biri bine national substance bine mu enjuma zikwata yihanga ryona. Okay, so hata nabitense zo mu Kampala ebya westa ebya Kasharunos ebya nkori tindo rwa kateto rwo mushija yagamba obu ataho preliminariza nkarutensa because nanyo rwa katete nindo tensa uno bunendio wa Kasharunos no rwa kubara ryo rwa bundu bujo nanya nabanda birenka rureba ninjira ki nindo gambaho narutensa hortindo rwo speaker yampereza chance karugambaho nimba ntateseza western region ebi. So wareta parliament hanuye
ikibuzo cyane nikigira ngo parliament aba kusitamamu kana ba member ba parliament kana bo bakusitamamu entwiga kerije neja ko byo mugarare tebekanisiwe chairman ro C5 meya yija naba ryo mugarare takutesa okay takutesa mbwena hati kuba rije ndiyo ni ndonda okuyija kwitufuka tugire mbarara ntuza kusharura muki ikiri kukira okutwatenseza Kampala parliament yenyine ukiri no cyebu ni nchebuza abo kuba ni ndonda vari for money aho ko byo ne biturukora tushemeye kuba ntureba tugoba muki nkihanga so when parliament yija muri mbarara bikereza for example ngu ba MP obutuijo muri mbara obutuijo mu Western region order paper ibiraganirwa katwikereze ngu order paper erohenshonga 8 umuro 8 yina neza Western region mbwene ba MP tutakizirokwe muzo mbantu banyu murundane nshonga ezo kuganiraho ezo turaganire parliament yihanga konka tukuziganirira mu Western region mbwene abantu ba Western region bafiringi ngu enshonga zabo obundi zitura zitakwikayo this time parliament kwije mu kicweka zagambwaho omukono hatabo kuba kuriya numba speaker nabasa kuguruka enchiko zone konka ari ikizo bumururuzi mamukora anti borekere kunto mururuzi agokoreka mbaze ngambe the issues because the rules can be amended even on the floor. You can sit on some rules in order for something kugenda misho hati attention kezo twakirebera angwejo ngo parliament obu yashitama mbarara ikizibu cy'amashanyarazi kikagambwa hoje ikizibu cy'amizi kikagambwa hoje ikizibu cy'enguto za Western region kikagambwa hoje kandi omu response the executive arm ero gukora nshonga zabo ikikiriza ngo neza gukora ABCD hati parliament neba yaba eyo mugasho kandi yateka amasiko omu bantu ahiyashitama konka cyaba kitaryico hataho ni nyebuza inshonga ya kabiri nimbasa kugambira ecya kabiri ba member ba parliament bijo mu kicweka kine kitubasa kugobamo konka ko nakantu kake uyitwa kweta political tourism abo kuba parliament yona kugishitura ukagireta nchiwanchi manyisa ngo wagireta nabakoze bayo bingi so abantu nkarukumi ukabareta kunuye nchiwanchi manyisa ngo town eyubazamu katugire n'imbarara ningana fotopoto ayibara choosing nchiwanchi manyisa ngo hoteli ebyo kurya abwenu market issues that are marketable that are consumable is ibikozesebwa ba member ba parliament abo wabikozesa then watunga makasenti yes nangwa nyine kibuzo cy'inkwerero naco kandi kibuzo no kibuzo ni kibuzo kandi kiteso yes hati ntura ningira ngo hata nore Kampala niyo center ya business yihanga ryona buri kintu ekitoke iki buri cyo so nkana nkiragambira abanyondo banje buranye nkora nabo mu state council ntinkimwe Kampala eji ko kweri baji tutiza mbarara the economic activity yone ro kuba muri Kampala yona bakajitreta bakajito muri mbarara kumaro kwezo kumwe ahabo kuba kandi nyiherera abo kuba abantu bitu ba region eji nimba manyanka abantu bo bino mujinya go gukora mwaji tutiza kumaro kwezo kumwe yaza kugarukayo
aha level yo kuba mwatusigaho turugaruka nyuma so from that angle no basa kutekatekera mu kureta parliament kunuye katandikire hari honorable Senye leader of opposition ejo ngeje nwari nkagitiro mbantu munonga akaheza na budget sente kuzira agende konka honorable yatugira ngo parliament official iteka gambire ukucyara twaza awenki Senye ayaserenka ya tanga speaker ahanjo ngeje kuzo naho hati Senye inside yabantu bamukuratire na nabakumhakanza. Why has he outsmarted the leadership of parliament? Mubare mu ndijya kuba twine bizibu kandi bikusabiti ubu turatekereza ngo abantu bitu tubatishindi ko parliament kandi bakayiba bana bemeze ba parliament konka ngo bagiye kwakanisa abemeze bagenzi babo ba parliament muza kwa tishindi kizo ndijya kwa tishindi kizo cy'abantu we have a huge problem because to so do meetings tinkajya muga tuwakamanya saga utwonga zijya kutwara for you which kind of nonsense is that and people listen to you and then we come here to discuss this kata tugambire parliamentary sitting mu naruguru kachiko nkatspelinga zinga kata tugambire bilioni 5 zo mu ofisi nizikora marumuri ugata kuzugana kata tugambire obamhire sente na ba MPs kujya korora segirinya for 4 days akayisimo icyo cyumwe yagarika sente bamaze kuzita account after public outro yazigara for so this posturing is not for leadership. You can do posturing showbiz comedy Miss Uganda Miss Ankole tourism, that one is okay. Politics you know gamba a future nemba we abantu, you don't do that kind of stupidity, you don't. Let me ask you, executive was there any people who are winning numbers? No, ni mbuzo watuliza. Is the language parliamentary? Can John respect this program and use words which are appropriate? John, even the right point of order. Moderator mixing ibintu twatakaza tumeta executive kariga hano yaja chenkwanzi yo gahora budget yake how much do they spend for a whole week it me no go in most of them are friends ugo ni chairman wa ngoli parliamentary caucus how much did the executive use for 1 week in chenkwanzi how long man court hand 2017 omusango kwa tukwato Supreme Court of Uganda, a customer mbali. How much money did they use? Abo position bakaba kabiro, abacho tarabuliza abache mbali. Building a Supreme Court ekayati, ekatero ngo. Please. Mutuye mu bintu. Uganda we yagoma ne goma ne gamba yeno ngo muntu naenda limelight ya shiki ibiri. Multidion to discussing abatwali kumenenda ametwaro mtwali kumenena bichi kumenena na bilioni 20 katubali zona mu bilioni 20 bilioni 20 if I'm not mistaken it's one of the Jurundi I think it's around 4 point something million US discussing $4 million US dollars. And then the entire country should be excited baga so aho halo ikizu leadership. First of all, kutandika umuntu wakuja tunyuni njayo kubahakanisa kandi na you are part of the leadership, you are part of it. But secondly, documents za budget ya parliament na parliamentary commission ahabache bagomana baziyayo in piecemeal. Habache batakutugambira ubu a decision yabakizeho ebakireho ngo MP biona biteyine hamwe ngo atunde miliyoni nkaga abaji protestingire na basenye katarambone na gambiri hanga ati yaborawe abantu banu bari bajira mtutunde miliyoni nkaga ni ndora mukigwire itoka opposition twazizera kuturuka twaturuka so ebe bya remedy bagomba kugambira abandi namba ya kabiri parliamentary sitting arashita cyane gagaza
zo kushitama mu parliament ahayajya ahayajya kujenga wanu ahayajya parliament ahayajya parliament Uganda kizi ogwe kujya kololo mu Kampala umuntu wahakurika katakaroga nta karoga Kampala parliament Uganda estamos ekichemo no Burundi bibi ekichemo every single session estamos mu budget speech estamos State of the Nation address President kana skora kai na Serena no before Serena kana skora no I don't know we have been in parliament 2012 2013 2014 akari in parliament parliament the building ninje mono yo utastinga president na funda the answer is no ogwe kuja kololo kastakaraga any fuss about the same kastakaraga senyonyi na direct parliament taja kololo stame in parliamentary chambers president itaga and whose problem is it then kugira ngo senyonyi omu lawlessness nguko atugambira omu buchebwe mu reasoning nabasa causing a debate whose problem is it debate kujukozinga ne chirigira ya abajurion bagamba first of all bagamba mu direction there secondly it is Ugandans are simplistic people Ugandans hati buza MPR ya kali director kali kansara kali chi mubuza about important things he will not talk about them buza RDC trigger kali head security at the border district in Kisoro mubuze any state ya orotaro wa MP3 at the border in Uganda you ask you not take That is your war. Why do you concern me with your wars? Why fight your wars? John we shall not allow you judging abantu which you that is I'm even more trained than him in security. No, that I'm foreign policy in Uganda on Israel and Hamas there. He is not aware. Simplistic things. So, as if Parliament does not come here, Oguru, that money will be redundant somewhere. That money, same budget ya Parliament ya last year and this year, Teyonjiro. Isn't that a fact? Around billions of rand. Teyonjiro. Now, Nichemanisa, Bully, Tabanajire anyway. Thank you. Balance ya 20 billion. Thank you. It was still using as it was. So na mkaroga mkadio mbafumu speaker na commission wakahindura. Thank you. They would not come here, but same 20 billion. So for me, I have no problem. Parliament going regional. Yes, Parliament for actually for me I would actually propose. Thank you. Parliament na ministries ezim hakamba ngokuthi. Why should the Ministry of Agriculture have its headquarters in Kampala? Which agriculture is taking place there? Thank you. Why should we have Ministry of Minerals? Thank you. So, nyowe tinyine nsonga yona whatsoever. My only problem is that cheap popularity, simplicity of Uganda. Na office ya speaker na commission. Now there are small things that should not be coming out to the media anyhow. Thank you. Over mnonga John echo gamba kugira ngo ministries ezimwenze basakorwa Kampala. I think South Africa Pretoria hariyo executive Cape Town Nhwaringa I think Parliament then Bloemfontein hariyo judiciary. I think that's how the thing is. John atera ebituri omu bigambo bya mukama we Senyonyi. Maybe John ashikire. And that is the question. John ashikire kugira inyikiriza yo kweli. Kozo noreba wayi inyikiriza yo kugira ngo wayitenga kuzara barongo. Wene kweta sarongo akabyama n'umukazi wawe. So washango umuntu in that kind of thinking na abashikire. Hako John is not informed kugira ngo kicumu omushahori ya health center 2 yaza kujema abana aha village kurgaha murumo akurga station yakora na tambuze bije. He's not informed. Kuka parliament yaneza guru baje billion 5. Onye tegereza. They are all paid. They are all salary earners. Actually honorable nibatunga sente nyingi compared to mushaho wa health center 2. Kuka kuza kuzo mu field nkabe field yibagiremo. Is not facilitated. Is not even given airtime.
nate ko rembazi yo kujya mu bwana ubu atambure mpaka mukati 8 km using foot ningashi ayiha kashara ke kari azi kujya abana ekirikumu aha muntu wa Uganda oguyana consider inge bikuru oyiro na manyango eke point ye niyo nkuru yasenyonyi teka abankuru is not a way ya kugira ngo senyonyi na base nga parliament hato nanda kumutambi ko security ngwaze kure worta na barangwe nshonga nkuru ya senyonyi nuko manage ngo rutaro takuchumanya nshonga nkuru ya senyonyi ni parliament nangwe no hakuba habaho kwingana cyo umurtaro senyonyi ni chumukonsaninga kachi Ichen parliament natiko kutana wana baro mushenyi no tanda cyagoro bati nchukwe na jonze aba persona na rewa bero ala disi na muzurutaro baba Kongo so that is nicho nagira ngo enteka ye ko kuza kumustadinga wale ba understanding the guy is okay cause no basa kushanga is maybe a peer to somebody is sente na we is beneficial cause no reba nshonga ye nakoreka ngo sente ninche amarwaro gutuina ngo sente zo extravagant that money zo sasa mu Uganda ona kugira just billion 5 dollars zinga ina zitano mu America ngo zikachendera naona zitina kuzigamba mu za Uganda aina ngo converting kabeho kachi kahurweje konka passage so na mu yazigamba mu Uganda nyinyi na tworobeza ninyebuzo muri mbara rebe kuza kwijadora no horabe najigura no horabe najejonuse naziho mucazo kizirumu akorobya ngo dire tambure ahumuriza abanyayuganda yewe n'abasimba turabona babarigumana bahumuriza konka kandi kibi program eji TV yakubene kora sente nyamwinji bakwide common decency demands common decency demands hagamba umuntu umwe atataye umwamba wa nabuzabizo abweke shiringi wagituma do ukasuka mizi mkahora karye kumanya usente ezambani tuzohoza kati John we need one debate Mr. Moderator. so I am after kutasende kwa John you speak through me Mr. Moderator. Turahara. Bweni aba. Ukandi twashitamira umucishingiye. tebekanye Tugira ubutebekana. John yachure Uyu musi umukono moderator kurebe. Umugira uti nyina kuna yenda gamba. Kuko muri yo mwe twena twagambira hamwe because twena turi capable. Nanye ndi capable kugambira umurimo. Nentwiganije manyere capable. nangwa nyewe So mureke tugende. yebare honare bukuterezo nangwa cyo kushemeza icyo kushemeza mu rwaro rwaba mu discussion yanjye warekeri ibara kabure cyagamba manyungu waterabusha so nyonani niyo muntu na gambira mu mayitoko nimbani mwangu of course wagamba kinami umwana yabuze nuguteka kuchompora now iki cha parliament kutambara kuzoku omwe yagambira bakuchofumu konka akarefumu yakare ngumushya kwashoberwa aresa government shobiru na parliament yashoberwa hat speaker naye buza jya twonka abenshi tukora tucika burijo abakara moja abantu batambura no batongana ushutu member parliament orumbara is not doing what is supposed to do because bano bashaka gukora samani kuko no bareba erazinze yongera kuva nyingi parliament kaba manageable ekine ba members ba parliament bake hata babire bingi bakutekateka ngwize a solution yaba part of the problem so nabo nimpiko mwe musasara because of rules procedures za parliament rule namba mushanju neherezo bugabe speaker echwano buzo mwami honorable neherezo bugabe speaker ta parliament yayenda but with some conditions hat in this condition parliament ebireferia John bitera umunyakuru kucyara parliament emirwe hato nabona kayito ngutagetishana twegere mbarra hata bambarra kabariyo kanohurra cyo imana wabakasayininga achipapara cyase chikubo kuyahita abandi batongana kanoranga norazigambe nchikuzi yagamba ubi yanagamba manya mwene birebwa because bakamutonganisa cyabaretero kuzoro rukiko urwabendo za kupura ningire ngo utere kuza cyegego
cyaba leta no kuzura urukiko rwemeza ko parlement ngo utere kuzakabuwe ibi byaguma bitakozere speaker yashoberwa atwegereye atije mwiyaza kureba ki nabakaribaza kumuto mukafunda budget yarabamo Uganda je nati nimfuguza ndaro buri umwe nakora diri yo kwakwenda haba muncho kuri umuntu nagamba ukareba kugamba kwe kurya hasi yo kwetegereza kwe ekiba kweto kwegize kubikora kandi whenever umuntu na speaking under his understanding ojo tkonke je discussing ati ya council. I'm giving an example, I'm sorry. Watch it, because I don't want to call example. I can go Mara. No kumweta. No kumweta no mweta no mwestiga. Nishawan kweka information hati nyowe na stating anti parliament yija kunuya. Number 1 ba MP bechangechi because ye nekigendero cyo kugira ngo ba abantu katugire baturano ba complaining ngo wa speaker tutakukimanya ngwito ba MP abitwa batateza mbwenu kambareti mbahe chance batenseze afro wa yanyu very good hatejo ubwo nyoni intahotike number 2 ebintu byitu ebituma ba MP kabitashikayo mbwenu buni jambarara ebintu bya Western Uganda kambe part on the order paper ba MP banyu ba presenting bagambe na nebintu bigire bita bagamba then parliament is discussing then ubwo ntuba tuyihamu value for money abantu bitu bakunuye nabana amanyete kinatumire cyashikayo kandi na MP wanje namuhurire mugambire kamarire naka yebare in fact yazaje mu nshonga yanjye parliament aho kurebeta ku presenting eteka tekere ngo bamemba ba parliament boto barukuseyo bituri kubagambira tubenda kwiza hari hakashonga kuna nyenda kwihamu akuna arabantu bateramo kugira ngo parliament kwere kwija kunu mbare shubura kanye je nse nke business yo ya day to day day to day no makuja mukajageranya sente nyamwinji amashitaga ku mahiguru emishore kagumari nko kweri enguto zikaguma nko kuziri sente zo ngaraka muzigarakana direct na not indirect so HR kwetenga tiyo kuja kumajiro mu mberana business zitu zambarra to kwetenga kutiza Kampala Kampala tubagitiza ati yo Kampala ekatizibwe hakuza kuba Kampala bakatiza Nairobi bagireta Kampala so we need not here such aro muntu version ya kureto ko togo muntu natura kutwera because at our day today watakwenda just kuleta member wa parliament bakamahajiro mbinji musha beba mashanyarazi go kumuhereza gargata instability garstable reba ambashita nakoresa cyo shopping na shopping ahigwe rent leta arumumbera kizo kupakasa ebumangire kwa dressing narabahangutoki naraguza nkahi nashomeseza nkahi Kampala neye kora konkati bakutiza cyanga kwija kutungura ikintu but you are tekateko byanyu muri kutense barebere bitakumarira parliament bakabireta na kuno mwagumuza muna ne potenso biriya harho just no kongera byumusentezo mu musho program yiti nishengero hana Sky TV nyine abanyishe nyine MP wabantu ba Kashari North Honorable Basil Bataringaya nyine omukuru Moses Nwagaba intwiga Kashari nyine umwami mugize Jonani na coordinator wa NUP murkazo nyine tunawe John na rugabusongora kandi na Nyando Boaz wa Mungore twenda tugireho ka break kace then tugarike na Nwagaba. Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakastoma betu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts,
group accounts hamwe n'izindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu aha Church Community Center omuri Rembo Rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosangamu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmonaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sky TV iraka ly'abantu. Sky TV iraka ry'abantu dakikanisha tuzaraba umushaha itano z'akasheshe program yitu n'ishengero kandi nyine abakuru turi nawe John naraga busongora narago mwenaremu nyine mugizi John narago munupu bonera Basil Batarenga ya naraga Kashal North nka MP wayo kandi Moses Nwagabana lawyer na nyine Boaz omungore hari abantu abakutureba Reverend Abahorobati no mwahore wa Kanyarieru ayo nabareba yanatangara munonga John no kwarugamba n'abandi abakutureba mwena nzo kubantu shoma message zanyu Moses Parliament be n'abagiturindire first of all igitop kirkwite ngo umuntu banzo zimba umutwe ngo rero ganda samani ukwate nyundo kwite siri top kiri mu rubuga ati yakifuba egene yamagezi icyo banza cyabyona umwana yavuza akabuzo kandi ese ubwo wano John ese tekazi y'umushiringi John kanazi gambo mudora ariyo nakashuka mizi mukahora kariye haroki cyo cyubu kirikaye namazima wagambira umusente umbintu bya parliament noba wabura wirukanga umusente noba wabura ako nabo bataziresire nababatazi kozise omu regional meetings tubarimo kuziga room treasure bazakora accountability nguzikozire ikindi kandi gwe cyakorwa parliament so nabwo steam zuzaga kezi zafite relevance nabwo steam mazi bache usakushanga hata nabwo ejuru reason yo kurye sente we speaker ya tatu zirye tuta ya tatu mugire mwazo mu region akasete tukari wache tegereza so sente zuzafite relevance za Uganda zikuchira kufite relevance zigenda direction yemwe now ekindi kigwe dagambaho atunoreba parliament izina ryayo rigenze ndisiska kandi buri kusiskara n'abembesharinga bemba kwise papara tinkirizine nabo abembesharinga bakwise papara speaker Ruzaini manya Anita Mongo Ruzaini tindikirizine nabo akwana orwani na corruption mu Uganda ukirukanga na Anita Mongo corruption notaguma heri
noryo mbitarakira urapfuna ina heshutami uwanita mongo oko nayi butarakiri kuna bembare babokwiraga papara namangu baryo mu politics tebo kurwanisa corruption konka na bwesti corruption ina heshutami a headquarter bakireba kuriya zono zanaka no bwa office obwana ko bwa branches corruption ina egara na hati abunya ngwizina ya parliament risiskire munongo bwiro we speaker shitameli yahanga ikintu cye yasindika babaziraba ubije bamunarse ombantu bizire kunaba wachategereza tugire PR exercise PR tibizire mu bizire kutesa nabantu kubaye bari mutesa nabantu abambu bakwe bashabire bahonare mu baziri boko bashabire speaker ngo bwire ngo kubuza abantu bizeke dushikire konka onere wowe yakwegambera ngo nawe kinta kukimanya kiri mukangaru administration bakireba oya washitamire kuri yana deputy weye bajya nkatu numanya hatukoreki kujya mu parliament y'izina karyafa